It's Mega Grace Sound Vuma 103 exactly 9 minutes before Linda the game demanded Gabriel Sithole NPDK ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni mamba ke sengiyavala before uqala usuku lakho namhlanje ekseni mhla ka 26 October 2021 bamba sengiyavala Salukhuluma nawe namhlanje ekseni ngevesi elilodwa nje kuphela before uqala usuku lakho Matthew chapter 4 verse 1 khona uJesu waholela ngumoya ehlanu kuba alingwe nguSathane lona verse kuphela ngicela ukukhuluma ngalo namhlanje ekseni khona uJesu waholela ngumoya ehlanu kuba alingwe nguSathane cela ukuthi ekseni nje wonke umuntu ophila ngaphansi komthunguzo welanga unesizini yakhe yokuba sehlane wonke umuntu ofuna ukuphumelela wonke umuntu ofuna ukuba into engcono empilweni wonke umuntu ofuna ukuphakama empilweni wonke umuntu afuna ukufika endaweni ethile empilweni they must understand ukuthi each and every one of us unesizini yokudlula ehlane uJesu waye 100% God and 100% man wadlula esizini yokuba sehlane kushuthi nathi siyaba na amasizini okudlula sehlane uma kwenzeka uyithola namhlanje udlula kwisizini yokuba kwi-wilderness isizini yokuba sehlane you must understand ukuthi khona into enamandla uNkulunkulu afuna ukuyenza uma usudlula ehlane uJesu waphila only 33 years nje esemhlabeni kodwa wathi eseneminyaka u30 wahanjiswa wayolingwa uSathane ehlane uma eselingiwe uSathane uthi mayisebuya lapho ubuya lapho ehlane kulingweni kwakhe uSathane ehlane ngoba wonke umuntu unesizini yokuba sehlane kodwa mayisephuma simthole se-invite umshadweni wasekhana laseGalile simbone enze simangaliso sokuqala sokuthi ashintshe amanzi abe yiwine ngoba wayisedlule ehlane lonke ihlane odlula kulo lisuke lilungiselela into enamandla ezofika empilweni yakho you must understand ukuthi uNkulunkulu akufikisa isizini yokuba kwi-desert usho ukuthi khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza empilweni yakho ngoba bonke abantu uNkulunkulu abasebenzisayo before abasebenzisa uqale badlulise ehlane noMoses ngaphambi kokuba khipha abantu bakwaIsrael wahlala 40 years esehlane ngoba bonke abantu uNkulunkulu afuna ukubaphakamisa nabo bonke abantu uNkulunkulu afuna ukwenza into ngempilo yabo uyabadlulisa kuyisizini ye-desert ukuba kuyi-desert akusho ukuthi ulahle uNkulunkulu ukuba kuyi-desert akusho ukuthi uNkulunkulu ukudelile ukuba kuyi-desert akusho ukuthi uNkulunkulu akasakufuni but i-desert is a place of preparation i-desert indawo yokulungiselela izinto ezinamandla ezokwenza uNkulunkulu ngawe mhlambe khona umunye ngikhuluma naye namhlanje udlula kuyi-desert yongafuna njengabantu omunye udlula kuyi-desert yongafuna omakhelwane omunye udlula kuyi-desert yokuthi nje emsebenzi labamuzwa kahle i-desert odlula kuyo you are being prepared for what God is about to do empilweni yakho you are being prepared for what God is about to manifest empilweni yakho kodwa ngaphambi kokuba uNkulunkulu amanifest lento afuna ukuyenza empilweni yakho umele ukudlula kuyi-desert ukudlulise ngamabomu kuyi-desert ngoba uyakulungiselela izinto ezinamandla akazoyiletha empilweni yakho uma uJesu uNkulunkulu wadlula kuyi-desert nathi sizodlula kuyi-desert engani thina sibizwa ngamaKristu ligama lithi Christians lisho ukuthi Christ like abenza njengoKristu leli gama balithola abantu ngesikhathi uJesu sedlulile ngoba babonakala benzisa kwakhe uKristu base basibiza ngamaChristians so we are Christ like uma uKristu wadlula kuyi-desert kusho ukuthi nathi siyadlula kuyi-desert kodwa into engiyithandayo uJesu akazange afele kuyi-desert wafika nje walinga uSathane wasiwadlula wathi mayisephuma kuyi-desert wayesenamandla amangalisayo akwazi ukushintsha amanzi abe yiwine yabona mawusudlulile kule desert odlula kuyona uzokwazi ukwenza izinto obungakwazi ukuzenza usadlula kuyi-desert uzokwazi ukwenza izinto abantu bebengayitshela ukuthi ungazenza ngoba usudlule e-desert ngoba kuyi-desert khona izinto esizitholayo ezinamandla khona izinto esizithola labantu abangazazi before aye kuyi-desert wengakwazi ukuphendula amanzi ebe yiwine kodwa wathi mayisebuya khona wabuya khona esekwazi ukushintsha amanzi ebe yiwayini uzothi mawusudlulile kulesimo udlula kusona manje bayothuka abantu bayomangala bethi siyamazi nje lo bhuti bengenje kanti usudlule kuyi-season of i-desert yakho bese uNkulunkulu eqala enza imangaliso bayobamba ngezandla sebekubona udlula bekubona udlula nalakho nebengayitshela ukuthi uzodlula khona ngoba mawusudlule kuyi-desert uqualify nalabantu abathi awuqualify khona bakubona ungena noma bethi awuqualify ngoba uNkulunkulu sekudlulisele kuyi-season yokulungiswa yokuba ready for izinto uNkulunkulu akazozenza empilweni yakho ungayitshela ukuthi uNkulunkulu akasakufuni engani noDavid wadlula kuyisizini yokuba kuyi-desert and kuyi-desert awungeni nabangani bakho awungeni nama-prayer partners akho awungeni nabantu okuthandaza nabo kodwa ungena wedwa uJesu akangenanga nabafundi bakhe kuyi-desert wangena yedwa even noMoses akangenanga necabinet yakhe kuyi-desert but wangena yedwa kuyi-desert
awukwazi ungena kwi desert uhamba nabantu ohamba nabo kodwa I desert idinga wena, it's a personal thing, idinga wena as an individual. uNkulunkulu akulungise zonke lezimo obuyibona zikhalisa. It was the season of I desert kodwa uNkulunkulu uzokudlulisa kwi desert bese ubona amandla akhe. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Sound Vuma 103. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.